Masakin Hetna Belap Kuki channel to so la form ni ho zo se na bon ni ko pa tu ni ngam wan ni so chum la chum ho ana be khom ki no ite Lhani valset Ukraine khopi Kyiv lahding anagot alolhin loutoh lhon'in Ukraine solam Luhansk le Donetsk lama sepai atoljing niseh kikaptona achelhah na banna tu naicha sun United States in Russian in Ukraine solam gamsung te ni hi officially chamhlat na aphon do pi thei a hi tin thulut an nei obi na hi ga he thei khat chu hi chilai mun ho a hi Russia hamle pau kibang achi sa kum sang ni le som langa kuma chu chamhlat kai ta ve tia an phon do saw a hi hinla tu ni chana hi Russia ten achi sa Crimea an bol na bang over pro Russia separatist so hi chamhlat na apod pi nai lo a hi tin European Organization for Security and Cooperation US Ambassador Micheal Carpenter chun na sei na hi amana sei bena ta sanum ta thubu kimodong zoizin isi gamte ni hi Russia vaisai na noya thakit lamle dan di louta referendum ti chu mi pin dei kilhanna anei dingo hi tin a sei na hi HCC chu hilova athumna kharson munlama jong Russia in achelhah piding ovin a sei be na hi tu chana hi kharson khopi sunga paisa jong Russia te rebel zo mandinga ago no abol sa wa hitai tinjong thusu chun a sei be na hi Russia sepai ten leisim ni khochun buluna ki zamin Azovstal steel plant monchu gimnain ta in anabulu ki tawin hi Micheal bomhwa agal kapsi o hilovin amun jong lon wuding anagong ove tin thulut chun a sei na hi Russia in Ukraine te chu hichi evacuation ka phanong sunga chu aliam changla a steel plant muna sepai teo pansa na chu ki thagot phano a hi tin anango ove na hi tu sana evacuation hin a hope zonai lo milham Geneva na lahding in Ukrainian officer hon asay uvin hi thusu chuna sei ben a Azovstal steel plant munchu zankhuwa Russia ten fighter wa akam na banova amun chu tol lama jong buluding agong ovin hichi mun pi achun mai ko le mai khu agitung jingin hi ati na hi United States media hoa kon thulitin Russian President Vladimir Putin chu cancel na khota anei in tu ni kho probab sunga hi operation kibol ding a hi tin thulu anei on hi ichi to kelhon chun apanmun chu pha chom khana dinga Russian Secretary of State Council Nikolai Patrushev khona api do ding a hi tin thulu chuna sei be na hi verified hi be lo New York Post tu su khodin asay na asun Vladimir Putin doctor tu sa anadong zuya cancel na su operation ngai te ya ahitin asay in hinla United States Secretary of State John Kirby in ichithu hi ahibonge ti confirm ahipoi anti na hi hinla ginsan umta atlut khatsun nidan ni kalvalu na Nikolai Patrushev to Vladimir Putin ki hauna iham tia adam theina hi ahinabang ta aumlole gamsunga tunei na zosi hi anavet holding in athul 18 kisei na hi Nikolai Patrushev ki tipa hi Putin adinga na sata pangjing le ama sanga kupzo humhal judan in thusu chun asai jin hi kumsot ta West Africa gamsung Mali in France to defense accord and naicha Mali vai homten anabot tan tag hi France Mali gamsung adinga colonial rural khat ani hi jeng wangin chamhlan amozo wapat gamsunga buina ki mai tu pinading tam ta om to lona defense accord hi anane hi hinla military junta ten 2000 hi chi akigoi job now chu sultan ahitai tin ana phongo ve tin su chuna sei hi
military zanta ho chun France sepai tin gamsung chamhlat na asu ke zingo bana dan le tu pi ho am ho noya aboi mo nge ati ne hi. The government of Republic of Mali in Thusoh anaso do na a gamsunga dan le tu pi ala samta dan le France to agi kaau ki he thim to lo na asana gamsung sovereignty dipina ham lo na chunga phamo asa naw thu na phungwin hi hichi defense treaty chu achi sa sangmi le somnali July nisim somlugup nia chu anana yo hi amahona sebe nawa France sepai tin achi sa phana avel vela Mali il space ana za pi lo o sule tu kuma kumbul lama pana asepai teo gamsunga omzo se nungla do dinga ana sei na banova agas kumsang nila somni kuma middle military junta ten government nei na ahin tu wakipat aka ohi ania siso ahi tin thulut chuna seibe na hi achisa ni kwa United States gamsung nga chimpai na sutain gamsung mundang pi ana susi na ba na Mexico gamsung gammay ka ana na sata na umzin salam Mexico mi tampi ato khadingin amta na hi mipite kison do loiding over officer hakon thuga ana anom to lhon'in tu chanhin gampeng lakhat le sang som ni le sangkhat ekallam achelhah tin thulut suna seibe na hi kilometer som diligi na saw mun aka zo na bana khangtam pia hungom mun lui thilui tampi zong hichimei chun aka alha ta danin thulut suna sei na hi achi sa pathin ni nisim khat ni hosun Yangon University a simlai khat chu military junta sepai ten ain muna amat do zo ta lozi ovin ain sungmi teu abon savin amenovetin thulu naw menehi esan Yangon student union hon asei nauwa hichi amat do da lo simlai nian win thet ain sungmi te chu Daubon township police station na hiantangin aw move atiu nehi hitabang chalo na ginmona simlai ho mat dating to gon hi achi sani ho ka asunga zong anom jing a hinabana simlai tum lam zong anamat do ta danowin thulut chuna seibe na hi achi sa haptama sungchun magwai le sagyang region sunga PDF somchom kiloi khom hosun police station buluna anei ove tin thulut chuna sei na hi hichi thil su achun kiloi khom na chomchom ko velin People Defense Force minapan anala owa Myanmar sepai somni litumwal anaka bi danovin na sei na hi sule pa khan nge muna police station chu anabuluna wesun janta sepai reinforcement ho ang thunman phanun anala zo to povi tin thulut chun na sei ben hi Political Organization 88 Generation Peace and Open Society atong lai new ang le khet chu achi salat tun nisim somni lugup nia military junta hon amat zo wapat tu ni sana againal hon Hetna hinai puitin ta sanum ta thulut khat suna sei na hi gahet thei khat chu hi chi 88 Generation Peace and Open Society tia ke he kiloi khom na hi achi sa sangkhat jako somki legit kuma pro democracy veteran hon ana phu do chu ahin tu tha jinga zong janta vai hom do dal na na sata a makai le hichi janta vai hom ki din te pia hung pangjing kiloi khom le khat chu a hi ekiti lakhat masanga monia songkul muna ki phinna anom zia monane ya kisei mi somni vel chu bolgim na tho ha sa na sata atu ove tin thul khanin asei na hi hichi thu hi achi sa latun nisim thumnia ki phinna anne yu chu an ho si to hlona buina an su chu prison authorities hon thal mangsa an su thimo wa hi agiti hichi thil su zawa pe songkul tang mi somni vel chu wat chombia hentu mowa thawal set jing chu bol eng sit na achumawa hluwin akisei na hi Tuso panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agi panaw kahit pa uwi
thusoh thai mukit ka ovin na bonon mangphalet sibe